What's up, guys? My name is Berns, and sa mga wala pa nakilala sa ko, my name is Berns Diay, and I make videos out of fun. And karong adlaw, I'll be making a video, and my topic is about the things that you should do when you're single. Ako, especially ako, single ako, so I know myself good, no? So, ako lang i-share. Ako mga butang, mga akong ginabuhat, no? And was hindi makarelate mo? Char! So, ang unang butang when you're single, ang imong buhaton dapat is you should spend more time with your family. So, isa gina sa akong mga priorities yun. So, spend more time with your family. Or kung dili magani, kung busy nga kagamay sa mo work, you should find time for your family. Ana gina siya. Okay, and then ikaduha, spend more time with your friends. Since single ka, luwag yung network. So, if I were you, kung single ka parehan ako, expand your network, and wata ka malo, basin na ras kilid-kilid imong kuan diha ba, no? Imong ma-future diha. Sure! So, yeah, spend more time with your friends. Dili man ka necessary nga kung dili ka into a relationship, magsa na lugar, alone lang lugar, pirmi lugar, di ba pwede. So, you know, single and be ready to mingle. And then ikatulo, travel. Di ba? Oh my God, daghan kayo mabuhat when you're single. So, travel yun. So, if you have budget, dapat gina-budgetan, no? Kailisod po, mo biyahe lang kagalit, mo bakla lang kagalit, isang lasa ka paingon na, makay budget, di ba? So, travel. Of course, you need to find budget for that. And, kung napagi kay more budget, go out of country. Di ba? So, the world is so big. Explore. So, grabe. Explore. Engage in different cultures. Ikaw na yung bahala niya. Basta kabalo na ka o si tripping ni mo. So, yeah. So, kung dili kay nga nakadako og budget, dagan mamagutang mga aganan po diri sa local po, no? Like, you can go to nearby provinces or atul makang dagat makadiha, di ba? You know, dagan kayo pwede mabuhat. Basta mag-travel lang yun kung when you're single. And then, ika-upat na ba to? Yeah, ika-upat or kapila na to? Family, friends, travel. Yeah, ika-upat na tayo ng topic is get active. Come on, go to the gym, hit the gym. Yeah, and by the way, yeah, thank you so much to Fit Factory. Yeah, go to the gym, get active, be healthy. Di ba? Mas may man ang active dati yun. You know, build some muscles. Then na nga po biya ka mailas ang tao sa gym, di ba? So, if I were you, workout gito para mas mulami pag itong lawas ba, no? Sure! And then, ikalimang topic, since single ka o wala kay karelasyon niya karon, if I were you, you reconnect with your old friends. Kay malay nato karong katong nakauyab ka, nakinabiyaan or naichapwera nga mga friends, which was, I think, very unfair for your old friends, diba? So, if I were you, you reconnect with them. You say sorry if it is necessary. Okay, you know, life is so short, diba? Reconnect with your old friends and make peace with them. Just be nice to everybody. Come on, reconnect with your old friends. And siguro mo na ni pinaka-last ako last na ko nga advice siguro, no? Or advice to myself and to everyone nga makarelate. Siguro you should be thankful nga single ka because it's the best time for you to find your own self. You have to know yourself more. Like, wag kita kabalo kung unsa gini mo gusto sa kinabuhi, di ba? Like, unsa diya mga butang na you are passionate about, or kinsa magid ka, or unsa gid ka, unsa ginapangitan sa kinabuhi yun, o si gusto nimo nga mga damgo nga imong abuton, kuno yana ba? So, find your own self. And naman yung pinakalas yun. You have to enjoy while you are still single, di ba? Pero you know what? Sa itong mga nasa in a relationship, di mga kailangan pa-bitter. Kaya nga mag-bitter-bitter, para nasa mga losers, di ba? Hello, tsuraan man ta. Naglisod. So if I were you, enjoy lang sa yun. Enjoy lang sa the moment. And then, don't forget to pray nga. Kung gusto naman hindi mo nga magka-into relationship ka, di mo na ihatag sa Ginoo magud sa imuha kung dili po nimo na ampuan. You have to pray for that. Pray for the right person nga mabot sa atong lives. Kay para naging siya'y blessing ka sa Ginoo ba? O, di ba? So, if I were you,
balikan na lang to akong ipang-advise yung mga ganina earlier, no? Earlier sa video. So, come on! Let's have fun! Have fun, you know? And then, enjoy while you're still single. Basta, muna to. So, muna to, no? Hangtod sa sunod nga video na po to. Kita-kita na tapon. Bye!